Afghan English Academy. Do you need anything, madam? Can I go home now? Do you need anything, madam? آیا تاسو کوم شي ته ضرورت لرئ madam؟ Can I go home now? آیا کولی شم چې اوس کور ته لاړه شم؟ No, I don't need anything. You can go home. No, نه I don't need anything. زه هیڅ شي ته هم ضرورت نه لرم. You can go home. ته کولی شي چې کور ته لاړه شي. I am going to meet Amir tomorrow. I am so excited. I am going to meet Amir tomorrow. زه به سبا ته له امیر سره ملاقات کوم. I am so excited. زه ډیره خوشحاله یم. Excite ویل کیږي ډیره زیات خوشحالي. My daughter is going to study in university. I have to buy some clothes for her. My daughter is going to study in university. زما لور به په پوهنتون کې درس وایي. University ویل کیږي پوهنتون ته. I have to buy some clothes for her. زه باید د هغې لپاره یو څه کالي واخلم. buy ویل کیږي اخیستلو ته او clothes ویل کیږي کالو ته. I am so proud of her. Oh God, help us. I am so proud of her. زه په هغې باندې ډېر فخر کوم. proud ویل کیږي فخر کول. Oh God, help us. یا الله زموږ کومک وکړي. Thank you so much, Mom. You bought new clothes for me. Thank you so much, Mom. ډېره زیاته مننه مورې. You bought new clothes for me. تا زما لپاره نوي کالي واخیستل. I am sorry. These are cheap clothes. I bought everything from the thrift store. I am so sorry. زه ډېره بخښنه غواړم. These are cheap clothes. دا ارزانه کالي دي. cheap ویل کیږي ارزانه. I bought everything from the thrift store. ما هر څه د thrift store څخه واخیستل. ملګرو thrift store هغه دکان ته ویل کیږي یا هغه مال ته ویل کیږي چې هلته کالي ډېر ارزانه میلاویږي. سیدې لکه د لنډې مال داسې. I am grateful for everything, Mom. I don't care if these are cheap. I am grateful. زه منندوی یم for everything, Mom. د هر څه لپاره مور. یعنې تا څخه زه ډېره منندوی یم. I don't care. زه پروا نه کوم if these are cheap. که چیرې دا ارزانه دي. It means a lot to me. You are the best mom in the world. It means a lot to me. دا زما لپاره هر څه دی. یعنې ډېر زیات دی دا زما لپاره. You are the best mom in the world. ته په دنیا کې تر ټولو ښه مور یې. world ویل کیږي دنیا ته. Keep happy, my sweetie. You need to sleep now. You have to wake up early in the morning. Keep happy, my sweetie. خوشحاله اوسه زما خوږې. happy ویل کیږي خوشحاله. You need to sleep now. ته باید اوس ویده شې. You have to wake up early in the morning. ته باید سهار وختي پاسې. early ویل کیږي وختي ته او wake up ویل کیږي پاسېدلو ته. I am going to university, Mom. I will see you in the evening. I am going to university, Mom. زه پوهنتون ته ځم مورې. I will see you in the evening. زه به له تا سره په ماښام کې بیا ګورم. evening ویل کیږي ماښام ته. Okay, Susan. You have to study harder. You have to handle my company after your graduation. Okay, Susan. ټیک ده سوزنه. You have to study harder. ته باید سخته مطالعه وکړې. یعنې سخته درس ووایې. You have to handle. ته باید اداره کې. My company. زما کمپنۍ. After your graduation. وروسته ستا د فارغېدو نه. یعنې د فارغېدو نه وروسته ته باید زما کمپنۍ اداره کې. graduation ویل کیږي فارغېدنه. Don't worry, Mom. I will not let you down. Have a good day. Don't worry, Mom. پریشانه کیږه مه مورې. I will not let you down. زه به تا خفه نه کړم. څه دی دې جملې مطلب دا دی. Have a good day. ښه ورځ ولري. He is Amir. He is very rich. He is Amir. هغه امیر دی. He is very rich. هغه ډېر مالدار دی. rich ویل کیږي مالداره. He is very kind.
He is not arrogant at all. He is very kind. هغه ډیر مهربان ده. kind ویل کیږي مهربانه. He is not arrogant at all. هغه بالکل کبرجن نه ده، یعنی غرور نه کوي. arrogant ویل کیږي کبرجن ته، غرور ته چې غرور کوي. Are you excited, my sweetie? It is your first day at the university. Are you excited, my sweetie? آیا ته خوشحاله یې زما خوږې؟ It is your first day. دا ستا لومړنۍ ورځ ده at the university په پوهنتون کې. Yes, I am. I am a little nervous as well. I will study harder, Mom. Yes, هو I am زه یمه. I am a little nervous. زه لږه خفه یمه. as well همدارنګه. I will study harder, mom. زه به ډیره سخته مطالعه، یعنی مطلب زه به ډیره سخت درس ووایم مورې. I believe in you. You should go now. I am going to work as well. I believe in you. زه په تا باندې یقین کوم. believe ویل کیږي یقین کول، باور کول. You should go now. ته باید اوس لاړه شې. I am going to work as well. زه هم کار ته ځمه. I will see you guys in the evening. Take care. I will see you guys in the evening. زه به تاسو سره ماښام ته ګورم ملګرو. Take care. خیال مو ساتئ. I am fine now. Let's go to work, my son. I am fine now. زه اوس ټیک یم. Let's go to work, my son. راځه چې لاړ سو کار ته زویه. You cannot go with me, Dad. My boss fired you. You cannot go with me, Dad. ته نشې کولی چې د ما سره لاړ شې پلاره. My boss fired you. زما مشر چې ده ته له کار څخه وباسلې. Fire ویل کېږي یو څوک له کار څخه باسل. How could he do this to me? I worked really hard. I need this job. How could he do this to me? هغه څنګه کولی شو چې داسې له ما سره وکړي. I work really hard. ما په ډېر سخت کار کوو. په حقیقت سره. I need this job. زه دې وظیفې ته ضرورت لرم. Don't sweat it, Dad. You are too old to work. I will handle everything. Don't sweat it, Dad. پریشانه کېږه مه پلاره. You are too old to work. ته ډېر زوړ یې چې کار کوې. I will handle everything. زه به هر څه اداره کړم. Harry is right. I have a job. You don't need to work. Your health is more important for us. Harry is right. Harry بالکل صحیح دی. I have a job. زه یوه وظیفه لرم. You don't need to work. تا ته ضرورت نشته چې ته کار وکړې. Your health is more important for us. ستا صحت چې ته زموږ لپاره ډېر زیات مهم دی. health ویل کېږي صحت ته. Excuse me. بخښنه غواړم. Yes, please. Who are you? Yes, please. هو مهرباني وکړه. Who are you? څوک ته؟ I am Amir. Do you know the principal office? I am new here. I am Amir. زه امیر یم. Do you know the principal office? آیا تاسو ته د مدیر دفتر معلوم دی یا پیژنئ یې؟ principal ویل کېږي مدیر ته. I am new here. زه دلته نوی یم. I am sorry. It is my first day here as well. I am sorry. زه بخښنه غواړم. It is my first day here as well. زما هم دلته لومړنۍ ورځ ده. Hello, Amir. Hello, Amir. Nice to meet you. Welcome to university. Hello, Amir. سلام امیره. Nice to meet you. خوشحاله شوم چې تا سره ملاقات وکړ. Welcome to university. ښه راغلاست پوهنتون ته ستا. Thanks. This is a huge university. Nice to meet you too. Thanks. مننه. This is a huge university. دا ډیره غټه، یا مطلب ډیره غټ پوهنتون دی. Huge ویل کېږي ډیره غټ. Nice to meet you too. زه هم خوشحاله شوم چې تا سره مې ملاقات وکړ. Come with me. I will show you the classroom. Come with me. له ما سره راځه. I will show you the classroom. زه به تا ته صنف در وښیم. Excuse me. I am also new here. Can I come with you?
I don't know the classroom. Excuse me بخښنه غواړم I am also new here زه هم دلته نوی یم Can I come with you آیا کولی شم چې تاسو سره لاړ شم I don't know the classroom ماته د صنف پته نشته Yeah, sure. You can come with us. Yeah sure هو یقینا You can come with us ته کولی شي چې له موږ سره لاړه شي Who is this new girl? Why does she want to talk to Amir? Who is this new girl دغه نوې جنۍ څوک ده Why does she want to talk to Amir هغه ولې غواړي چې له امیر سره خبرې وکړي Good morning, class. I hope you all are doing well. Good morning class سهار په خیر کلاسه I hope زه امید لرم you are all are doing well چې تاسو ټول به ښه یاستئ I am your teacher. My name is Jenny. I am your English teacher. I am your teacher زه ستاسو استاد یم my name is Jenny زما نوم جینی ده I am your English teacher زه ستاسو د انګلیسي استاد یم Nice to meet you, teacher. I am Daisy. I got the scholarship. Nice to meet you teacher خوشحاله شوم چې له تا سره مې ملاقات وکړه استاده I am Daisy زه ډیزی یم I got scholarship ما scholarship ترلاسه کړ یعنی scholarship باندې دلته راغلی یم پوه شوې scholarship تاسو ټول پېژنئ چې حکومت روپۍ ورکوي او خوس یې وایي فیس هر څه حکومت ورکوي Nice to meet you too. It means you are a brilliant student. Nice to meet you too زه هم خوشحاله شوم چې تا سره مې ملاقات وکړ It means دې مطلب دا دی You are a brilliant student چې ته یو ځیرکه شاګرده یې Brilliant ویل کېږي ځیرک ته هوښیار ته I am also a brilliant student. I am Susan. I am also a brilliant student زه هم یو ځیرک شاګرده یم I am Susan زه سوزن یم Fine, class. Open your books. I am going to teach you now. Fine class take the class open your books کتابونه خلاص کړه I am going to teach you now زه به تاسو اوس تدریس کوم یعنې تاسو به زه درس ووایم teach ویل کېږي تدریس کول درس ویل Hello, Daisy. Hello, Amir. Can I help you? Hello امیر سلام امیره Can I help you آیا کولی شم چې ستاسو کومک وکړم You got an A+ in today's test. You are very genius. You got an A+ in today's test تا په نن ټیسټ کې A+ مارکس دې وړي دي یعنې سکور دې وړي دي You are very genius ته ډېره پوه یې Genius ویل کېږي پوه ته Can you help me in study? I need your help. Can you help me in study آیا ته کولی شې چې ته ما په درسونو کې له ما سره کومک وکړې I need your help زه ستا کومک ته ضرورت لرم Yeah, sure. I will help you. Don't worry. Yeah sure هو یقینا I will help you زه به ستا کومک وکړم Don't worry پریشانه کېږه مه We don't need your help. Stay away from us. We don't need your help موږ ستا کومک ته ضرورت نه لرو Stay away from us له موږ څخه لرې اوسه I am Susan. My mom runs a multinational company. Who are you? I am Susan Susan یم My mom runs a multinational company زما مور چې دا مطلب ډیره غټه کمپنۍ چلوي Who are you تو څوک یې Susan. What happened? Don't be so rude. Susan what happened څه واقع شول Don't be so rude ډیره بد اخلاقه کېږه ما Rude ویل کېږي بد اخلاقه ده Amir. She is a poor girl. She cannot be your friend. Look at her clothes. Amir she the poor girl هغه یوه غریبه جنۍ ده Poor ویل کېږي غریب ته She cannot be your friend هغه ستا ملګرې نشي کېدلی Look at her clothes د هغې کالو ته وګوره Hey, Daisy. We don't want to talk to you. Go away. Hey Daisy we don't want to talk to you موږ نه غواړو چې له تا سره خبرې وکړو Go away لاړه شه We are rich students. We don't want to talk to We you. are rich students موږ مالداره شاګردان یو یعنې زده کوونکي یو مالداره We don't want to talk to you موږ نه غواړو چې له تا سره خبرې وکړو Daisy, please stop. I am so sorry. Daisy please stop Daisy مهرباني وکړه ودرېږه I am so sorry زه ډېره بخښنه غواړم
You should not have talked to her like this. What do you want from You should not have talked to her like this. تا باید له هغې سره داسې خبرې نه وې کړی. What do you want from her? ته له هغې څخه څه غواړې؟ her? She is a good girl. She wanted to help me in study. She the good girl. هغه یوه ښه جنۍ ده. She wanted to help me in study. هغې غوښتل چې له ما سره په درسونو کې کومک وکړي. Come on, Amir. Why do you want to talk to her? She is a poor Come on, Amir. Why do you want to talk to her? ته ولې غواړې چې له هغې سره خبرې وکړې؟ She is a poor girl. هغه یوه غریبه جنۍ ده. girl. I will help you in your I will help you in your study. زه به ستا کومک وکړم په درسونو کې. study. You got a C plus in your exam. I don't need your You help. got a C plus in your exam. ستا په امتحان کې C plus وړي دي. مطلب دومره کمې نمرې دې وړي دي. دا C plus چې ده کنه دا کمه درجه ده له A plus نه څه دی. I don't need your help. زه ستا کومک ته ضرورت نه لرم. Help. Amir. Where are you Amir, where are you going? ته چیرته روان یې؟ going? I hate that girl. I have to find out about her I hate that girl. زه د هغې جنۍ څخه نفرت کوم. hate ویل کېږي نفرت کول. I have to find out about her family. زه باید د هغې کورنۍ باره کې معلومات ولټوم. یعنې ویې ګورم چې هغه څوک ده. family. How was your day, my sweetie? Did you like the How university? was your day, my sweetie? ستا ورځ څنګه وه خوږې؟ Did you like the university? آیا تا ته پوهنتون خوند درکړ؟ It was great, Mom. The university is huge. My teacher is a nice It was a great mom. دا ډېره ښه وه مور یې. The university is huge. پوهنتون ډېر غټ و. My teacher is a nice lady. زما استاده یوه ډېره ښه ښځه ده. lady. There is an arrogant girl in my class. She is very rich. I think she hates There is an arrogant girl in my class. زموږ په صنف کې یو کبرجنه جنۍ ده. She is very rich. هغه ډېره مالداره ده. I think she hates me. زما په فکر چې هغه له ما څخه نفرت کوي. me. You have to concentrate on your study. Just ignore those rich. You have to concentrate on your study. ته باید په خپل سبق باندې یعنی درسونو باندې توجه وکړې. Concentrate ویل کېږي توجه کول. Just ignore those rich girls. پس یوازې هغه مالداره جنکیان چې ده کنه هغه اګنور کوه. اګنور ویل کېږي نظر انداز کول. نو هغه جنکیان یې نظر انداز کوه. Girls. I will see you at home, Daisy. I will see you at home, Daisy. زه به تا سره په کور کې بیا ګورم Daisy. Take care. خیال دې ساته. Care. I need a part-time job. I have to support I my need a part-time job. زه part-time وظیفې ته ضرورت لرم. I have to support my family. زه باید خپله کورنۍ ملاتړ وکړم. Support ویل کېږي ملاتړ کول. family. They are hiring. I need this They are hiring. دوی خلک مطلب په وظیفه باندې نیسي. Hiring ویل کېږي یو څوک نیول په وظیفه باندې. I need this job. زه دې وظیفې ته ضرورت لرم. job. Hello. I am Daisy. I am looking for a part-time job. I saw a sign Hello, out. I am Daisy. زه Daisy یم. I am looking for a part-time job. زه د یوې part-time وظیفې لپاره لټنه کوم. I saw a sign outside. ما بهر یوه نښه ولیدله د دې هایر کولو لپاره. Side. Are you guys hiring? I am Are you guys hiring? آیا تاسو خلک په وظیفه نیسئ؟ I am interested. زه پکې دلچسپه یم. Interest ویل کېږي دلچسپه. یو چی کې دلچسپي لرل. interested. Yes. We are hiring. I need a waitress. Can you Yes, ho, we are hiring. مونږه نیسو په وظیفه باندې. I need a waitress. زه یو مزدوري ته ضرورت لرم. ملګرو waitress ویل کېږي مزدوره چې په هوټل کې خلکو ته چای او ډوډۍ ورکوي.
Can you do this job؟ آیا ته دا وظیفه کولی شې؟ This job? Yes, I can do it. I really need Yes, this. هو I can do it. دا زه کولی شم. I really need this job. زه په حقیقت سره دې وظیفې ته ضرورت لرم. Job. Fine. I will Fine, ټیک ده. I will hire you. زه به تا ونیسم. hire you. Daisy, you can take orders outside. The customers Daisy, are waiting. Okay, chef. I will be right back. Oh no. What oh no, oh no, what is she doing here? هغه دلته څه کوي؟ is she doing here? If you liked this video, please subscribe to my YouTube channel and watch this next video. I know you are going